عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب الصف الثاني الثانوي، أهلا وسهلا بكم. معكم البروف حسام حسن. في الفيديو ده إن شاء الله هننطق مع بعض كلمات الدرس الثالث من الوحدة الأولى، وكان عنوان الدرس بيتكلم عن البروفيسيون يعني المهن. تعالوا مع بعض نشوف الكلمات بتاعة الدرس. كالعادة في شغلنا في الكلمات بنبدأ بالنون ماسكولين. النون ماسكولين اللي هي الكلمات المذكرة. أول ما انطق الكلمة يعني قرروا ورايا على طول. Un incendie, incendie, un rôle, rôle, un théâtre, théâtre، أو لو أنت عاوز تقولها تياتر تمام. un roman, roman, un métier, métier, un comédien, comédien, un malade, malade, un médicament, médicament, un secours, secours, un tableau, tableau, des cheveux, cheveux, un reportage, reportage, les parents, parents, un travail, travail. الجمع بتاع كلمة عمل ما ينفعش اجمعها بالاس، بيتحول المقطع بالشكل زي ما احنا شايفين اهو، ان اخر 3 حروف من الكلمة المفردة الآ والإي والإل بيتحولوا يبقى في الجمع بالشكل ده ترافو، يبقى في المفرد ترافاي وفي الجمع ترافو. نفس الكلام في كلمة انيمال، انيمو الجمع بتاعها ننطق كده مع بعض. ان انيمال الجمع des animaux. نروح لكلمة عمل un travail, des travaux. un plat, plat. un article, article. un dessin, dessin. نشوف الكلمات الفيمينة المؤنث. une information, information. une enquête, enquête. une émission, émission, émission. une cuisine, cuisine. une statue, statue. une profession, profession. une activité, activité. une vie, vie. une fleur, fleur. une liste, liste. une photo, photo. la nature, nature, nature. l'équitation, équitation. une journée, journée. une promenade, promenade. une escalade, escalade. ننتقل بعد ذلك إلى الفيرب examiner, soigner, coiffer, travailler, dessiner, préparer. هذا الفيديو في نطق كلمات الدرس الثالث، واشوفكم إن شاء الله في باقي الفيديوهات وباقي الدروس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تنطق إن enseigner, aider, étendre, étendre, vendre, conduire, souhaiter, souhaiter, couper, bouger, s'occuper de, écrire, peindre. نروح للأدج والأدفيرب، جدول الصفات. magnifique, magnifique. croyable, croyable. incroyable يبقى معقول أو يصدق croyable، غير معقول incroyable. لو تنطقها بحرف الR أو بصوت الR العادي تمام croyable, incroyable. لو بالR croyable, incroyable. préférer, dur,
idéal, bon, délicieux, intéressant, sublime, partout, jouer dans un film, jouer un rôle, prendre des photos, prendre en photo, manuel, activité manuelle, sûr, être sûr, capable de. ننتقل إلى جدول المهن والوظائف. نركز. Un journaliste, un avocat, un artisan, un informaticien, un informaticien, un pompier, un pilote, un professeur, un médecin, un dentiste, un vétérinaire. صعب عليك؟ قسمها سيلاب، أي مقاطع صوتية. vétérinaire, vétérinaire, un vétérinaire, un pharmacien, un infirmier, un fleuriste, un photographe, un peintre, cuisinier, un boulanger, un bibliothécaire, un acteur, un directeur, un dessinateur, un chanteur, un coiffeur, un vendeur. وبكده يا سنة تانية نكون انتهينا هذا الفيديو في نطق كلمات الدرس الثالث، واشوفكم ان شاء الله في باقي الفيديوهات وباقي الدروس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.